ke insolo lesithi ke live laseSwatini la linebudlelwane neTaiwan sinemezweli eHlamini ungumhleli weSwazi News etubukana naye nalo kulelo zaba mlaleli asibingelele sikwamukele hlelweni. Yabusela mlangeni elikwalakwaleni sibonga kakhulu kusipha isikhathi. Asibonga kakhulu kuba nathi ehlelweni leliphuma embiteni. Uchazela umlaleli ukuthi bungakanani nabe kumathema lubukene nabo somabhizinisi baseSwatini. Kumathema emlangeni bukhulu kakhulu ngoba live laseSwatini lisebenzisana kakhulu noma lisebenzisana kakhulu nelive laseShayina kuthengiselana. Losho ukuthi nje nakubukwa kuthengiselana live laseShayina lelungile lesibili ngoba leli lokuqala live laseNingizimu Afrika nasibukwa kuthengiselana nelive laseSwatini. Lo budlelwane ke beTaiwan nelive lakaNgwane bese ke kuletha kungaboni ngasolinye ekhathi kwelive laseSwatini nelive laseShayina. Lokuba ngeke ukuthi ke bosomabhizinisi alamanye amaswati labe ngakhona ukuthi ahle athishelele alibangise eShayina ayawuqupha kuphela kulapha kuthengisa kwabonakalisa ukuthi ke abasakhoni emlangeni ukuthi ke iShayina seyifaka ngesitilobo ensanyeni ukuthi awulelive alihloniphi live lethu lithi linebudlelwane nesihlenge seTaiwan bekuyi-province yaseChina. Kunaleminye ke imibiko levete-ke ukuthi ke lapho somabhizinisi baze ke tete eNingizimu Afrika bato ufuna ke lawo mavisa lawo. Bayetama mlangeni kuningi labakutamako ngoba simo sekuphila eSwatini asisole simnandi. Vele ke baye lapha kube embassy yaseShayina lesePitoli. Ukhanzeka ukuthi izwele ticelo tabo lijikjelwa ngalifasitelo. Kulesinye isikhathi sekukhanzeka ukuthi bese batama kuphupha basebenzise tinkampani zaseNingizimu Afrika noma ke bosomabhizinisi bese bakhona bona kusuka eNingizimu Afrika ngama-passport aseNingizimu Afrika baye eShayina bese kuyabadulela ngoba nekuthengiselana nase usebenzisa nabe sekubitha ukuthi third party bese kuba khona lokho bese kuyengedwa bese ke leyo ndlela usayiba setula usakhona ukwenza inzuzo. Bake bakhuluma yena uhulumende waseSwatini nganalo dzaba amnamzane Langeni. Kwakhulunyiswana noma lokunye ngeke ngikuvete emoyeni kodwa nje kube khona ukukhulumisana mane ngazo silive laseSwatini Solomani alikhoni kusililanzele lokubelwa eShayina ngoba sicelo saseShayina sithi live laseSwatini alihloniphe sijubo sakamhlabuhlangene lesingabe ukuthi ngesimana ukuthi resolution 2758 of 1971 wakubeka sobala ukuthi iShayina yinye kude lenye iShayina ngaphandle kwalena leyadiwa kwalemkhulu lekungiyona levelako nasemabhukwini akamhlabuhlangene emlangeni. Kuleti nkulumo ke leti khona asibonile mengameli waseTaiwan ufikile eceleni kona leliviki eveni laseSwatini ukuthi ke nalo dzaba ngekwakwenu nedenza eleven laseSwatini liyake lilunge yini. Nawubuka emlangeni akusasi isikhathi leside ukuthi live laseShayina liyithathe iTaiwan ibuyise sale ihlangana wona nangawuthi ibe iShayina yini. Nawubuka lokwenzekako phalaphana esihlengeni saseTaiwan kuyakhombisa ukuthi kungasiko kuzala iTaiwan iyawuvama seyibuyiselene neShayina. Kodwa-ke Solomani ke siyathonsisana mlangeni live laseSwatini nalo uyakhumbula live laseSwatini linebudlelwane nelive laseMelika lokusho ukuthi-ke siyawukhanza ngokuthi akusiko ukuthi kumbe inkosi eMswati kusithatha kuphela lengafuni ukuphuma eTaiwan awukhanda ukuthi emva kwayo kune-superpower mlangeni kodwa siyawuyisheka lenye ilanga yokuthi ipolitiki lediphu leyo yomhlaba ukuthi ngabe kuyawuhamba kanjani. Namzane Langeni asibonga kakhulu isikhathi sakho lesifana. Siyabonga kakhulu.